Assalamu alaikum. Бишкек кабардын көрүүчүлөрү, достор. Бүгүн 23 февраль 2020 жыл. Япошкаларды көрсөтүүнүн 4-чү бөлүгүн баштайбыз. Адаттагыдай эле базарда өтө базар кызып жаткан учуру, унаалар көп. Ар кандай унааларды тапса болот, арзан, ошондой эле кымбат. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, биз көрсөтүүнү баштайбыз. Мына алдыңыздарда турган биринчи Honda Step Wagon Spadaдан баштайбыз. Honda Step Wagon Spada серебро түстө турат. Жылы кайсы? 2003. 2.4. Объем 2.4. Передний? Передний привод. Один хозяин, бир хозяин. Несі қанша болады басы? Басы 9000. 9000. Болушу қанша болады? Болушу? Болушу ошо 9000. 9000. Кайсы номерге чалыш керек? 778 70 66 95. Honda Fit 2003 1.3 $4900 0.3 41 83 08. Достор, арзан баада Honda Fit издегендер болса көрүңүздөр, кара түстө. Жылы 2004, объем 1.3 399 пробег. Коробкасы вариатор, басы $3600, номери 072 260 260. Honda Step Wagon RF2 старушка, жылы 2000, 2 объем, $4000, 077 47 79 67. Honda Avancer кызыл түстө, жылы 2001, 2.3 337 пробег, $3600, номери 074 80 58 66. Honda Accord, жылы 2003, 160 пробег, 2 объем, родной краска, без вложения, $5850, номери 778 0980 04. Honda Step Wagon RF3, жылы 2003, 2 объем, 220 пробег, $6000, 077 40 04 08. Toyota Estima, жылы 2003, 3 объем, 140 пробег, $8500, передний привод, номери 073 69 54 69. $8000 болушу. Honda Accord, жылы 2001, объем 1.8, басы $4100, номери 0509 97 30 90. Subaru Outback, жылы 2005, 2.5, газ бензин, $6000, номери 0783 75 60. Honda Fit, жылы 2005, рестайлинг, объем 1.3, $5250, номери 0502 24 44 52.
Toyota East, жылы 2004, объем 1.5, $4700, номері 471 39 12 02. Honda Fit, жылы 2004, объем 1.3, $4700, номері 0554 93 93. Nissan March, жылы 2003, объем 1.3, $3300, номері 0703 09 29 93. Honda Fit Aria седан, 184 пробег, жылы 2004, объем 1.5, $4500, номері 0704 41 87 40. Honda Stream, жылы 2005, 1 GT автомат, $5300, номері 0709 35 04 00. Toyota Mark X, жылы 2005, 2.5, $6500, 0707 29 54 53. Toyota Wish, жылы 2003, 1.8, 124 пробег, $5800, 0700 22 03 80. Honda Stream, 188 пробег, жылы 2003, 1 GT автомат, все родной состояниясы жақсы екен, бағасы $4700, номері 778 85 36 77. Honda Stream, ықтыста, жылы 2002, 2 объем $4000 деді. Болыш қанша екен? 108 болады болуш. 108. Номері 0770 85 25 57. Honda Stepwagon RF3, жылы 2003, 2 объем, газ, бензин, $6600, номері 553 00 07 47. Honda Stepwagon Spada, қара түсті, жылы 2005, 2 объем, $8000, номері 558 12 28 81. Honda Fit, қызыл түсті, жылы 2002, 1.3, $4650, номері 550 32 32 87. Honda Stepwagon Spada, қара түсті, жылы 2004, 2 объем, без вложения, $6700, пробег 203, номері 220 90 11 11. Toyota Caldino, жылы 2004, 1.8, 250 пробег, бағасы $4800, номері 0500 77 33 73. Toyota Camry, 2003, 2.4, срочно сатам дейді. Пробег 190, bir хозяин екен, бағасы $7000, номері 0500 29 92 22. Honda Stepwagon RF
2 старушка жылы 99, 2 объем, $5000. Номері 772 87 43 32. Mazda Demio жылы 2002, $15 $3400. Номері 0706 28 64 64. Honda Accord жылы 2003, 2 объем, газ бензин, $6700. 0502 22 44 49. Достар, біздің бұл чарышыбыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса лайк басып қойыңыздар. Сөз түрде біз кейінгі чарыштарды көрсетуді ұмытпаңыз. Бізбенен чоң болыңыздар.